Oke lur, selamat pagi lur. Pagi-paginya. Kayaknya anu tes belaburan ya lur. Lele ini pada katon. Ya lur, banyune api kepol. Bersama bapak. Langsung kita testing. Oh, lihat berapa lur. Ya aku wis nggawa joran merebain. Tapi mangko kayak urung ana sing testing sih. Iwake pada katon, iwak lelene yakin. Kacore pol. Lah gue pak. Lah gue nih jejere miki ngisorna ya. Ngisorna, nah kono. Aja ngasih ucul, ora gelem mangan sih, wis. Jenengan jejere miki ora ketok sih. Bisa loro jejer-jejeran mubang-mubang nang kono. Ora beli semono bae. Wes strek bro. Bok nyong kali ngomong. Lah. Mengko disit. Engkon positif disit. Dah wis, lemah mani ngapa gue. Anu loro. Wingi kan Jasmine loro. Wingi ngono ngarep kue ngarep modele gedal. Aduh. Malah dimocelken, guys. Aduh. Motel, bro. Jangan iwak katon. Asem motel, bro. Lemakan maning apa ora mor. Jangan loro tok. Tahu. Aduh, dan anu tidak pro ge lur sing mancing lur. Anu lele katon malah mau selaken. Kan iwak-iwak cilik. Mau nanti kebaruan lik Jasmine kok. Lubuk. Mengko di situ. Sabaran saja. Nanti mocel lagi. Jangan mikirin semangat. Sebelum jero mesti ya.
Anu maring lor mi iki jane ta mikir jor na bae. Pebet nang enek ya. Cocoknya gede banget kok. Mangane suwe. Aku harus masang ya lur. Ya tidak progresi siji lur. Aduh. Memasang saja lur. Ya parah sih. Ciretan marasi. Betul teman. Wah, balikan di. Oh, kena ge lur, siji lur. Junjung. Iya. Wah, kenapa ada si Ut? Cekrik sih. Ora kowe ibu. Ora mangan. Oh, lihat ini lur. Lihat jorannya Ut, lihat jorannya. Strek, bro. Luar biasa. Oh, di siji maling lur. Weh, ke siji tetek. Dari Ut. Kena lur. Weh, gacor, bro. Lelenya, bro. Pasti banjiran ini. Apa ya? Ini sih dongannya sih luar biasa. Atas itu. Iya. Kau barangan. Hah? Yakin yang jelas.
Mantap lur, gue lur. Duh, ilo. Mangkelung durane. Tok kan. Kueng terus kelapa. Iya. Kayaknya iya. Dua ini pokoknya gacor pol. Wih, kesenge lur. Deh, cocoknya pol pokoknya. Mendukung. Mantap kok Yogin. Cet, panggelung, kelepet. Kacau repol ke lur. Oh ini satu. Ucul Miki kok maras lho rawangan maning. Weh, maning lur, weh. Alah. Jan. Maring di gue. Wah, sini ngono, Pak. Pasang maning, Pak. Gajet ya ku. Udah. Weh. Mau tas oh gelem-gelem. Aduh. Dula bae, pantang bae sur. Kayaknya gelem udu. Aduh, mau celur lur. Cocok ngalah. Malah cangkol lur. Aduh. Goreng banget. Aduh. Ngocen 2 kali. Nang ndi sih? Ya wis Masih nang kono. Kayo ngurung tuman ngisor ko. wis. Iya sih. Arjan pengen motor sekolah. Aduh. Apa cilik sih, Pak? Iya bener. Orang sing anu bagongan kan mesti nyantai ya, Mbak. Iya. Aduh. Ngalur kecen. Malah kaile nyong ilang. Goblok lu. Kecen anu ceritane lagi pasir ya sih cat. Ora beres. Jan, aja maket Jan, mancing Jan. Oi, rekam. Mangan mani ini, Pak. Aduh, kecen mau celur miki lur. Aduh, Jan. Nunggu junjung malah kaprek lain. Walah. Anu wis do kawan jero kok. Mari ana jero wis lur. Arahnya njabal curna baen. Penting kena.
Ano din ang kolam. Inyong Hindi ka nakapita, telu berarti. Berarti akeh tuh ya. Ganun telurnya dia. Mas saya perlu orang ngerti tak? Dagang pasarnya mako. Wis jamin, malah bukune boncos. Ngel to mong. Tapi cilik petit. Masal pindo pertama nang kono kowe sing jebet. Iya. Ana telu. Ayane telu. Masuk-masuk wis sekilo nah. Orang Semarin pasar. Oh alat jam. Meniko lah. Lu iki ben ribet gue. Apa? Pasir. Pasir. Ini. Salah. Dari rumah kampung. Pusing. Nanti aku bikin bumbunya. Tak, aku mau pelihara. Mau pelihara kira jadi praburu. Iya betul. Makan. Betul sembatan mandan. Mantap apa? Mau tapuk dia terus. Oke lur, jajal masang lur, mbok menawa lur. Menawa gacor. Ish. Sebelah lor lah nggak sih? Sebelah lor. Ya, Bu. Hah? Truk napain? Menawa mari sebelah sore. Tapi pelarak, dulunya banget. Poin siji lur. Oke
Oke lur, setrek kembali ke lur. Garinyong sing tampil. Tetap lu. Ya, anu pro master nyong ta ora gadangan mocel. Kali maning. Kok loro. Ini kan dulu kami bisa anak sih kepriwe Dewe wa, pasar betrok dekune. kurang enggak pancing di kawul. Bapak dia mede Bali ngerti gak diko bae itu. Tenang bae. Nanti mesti kawan mikir sisi tai gue. Bali sih bapaknya. Bali. Ya lur, wis. Patang jari. Usul-usulan taman dan yo. Tapi kayaknya di sini kok. Weh, poin loro lur. Oh lur. Pasang maning lur. Oke lur, kayaknya wis tidak ada pergerakan. Poinnya ge lur. Poin loro. Lele dumbo. Lumayan. Oh. Masuk maning lur. Bali disit kayaknya. Tidak ada pergerakan. Ya? Bukan duran ora kenceng kayaknya kok. Mending anu langka singgo kena kabel. Wis tenteni iki ana setengah jam lebih lur. Amleng wae iki deneng. Kayaknya balik dulu nyarap. Ngomong. Lelene kepengen nyarap baleni maning. Oke. Hei. Oh iya. Ana maning lur. Oh kok disit. Oh pancing baen. Aduh, aduh. Oh, alam-alamnya kok lur. Oke lur, ge. Ana maning ternyata rezekine ge. Wihir. Wah, gimana? Ora gelem haup-haup lelene lur. Lele angel ini. Mangan sih. Ora gelem. Iya ting mat, mat.
Oh, kita wis mangan ya lur. Ciro lu cet. Ih. Air. Ila. Ora bote iki wis. Ala, iki kiwir pokoke. Lumayan lur. 3 jari lebih. 4 jari. Rezeki pagi. Niki nang kono ana to, diliki kok. Oke. Penting buru-buru wae. Pagi makan di tengah di sekolah. Ono lele buru-buruan loro nang kono. Ya telusurin. Oh alar, ali mana? Jangan kalau dia anak wani. Rocky itu. Coba. Alhamdulillah. Can kita tuntal. Kenapa nih gue? Hmm. Wis pira ut? Telu. Alhamdulillah. Banget. Rezeki. Entai ya teman. Pengen. Telu lur. Oli telu. Bisa kok kono iki nyong masangnya suwen-suwen plak ora gelem mangan. Ora iki tak dok anak kono kok. Tapi ora gelem iya ya ki. Kan. Joli. Kalau kena kilo, Alhamdulillah. Rezeki. Oke lur, kayaknya kilo kurang-kurang. wis nelak ya. Bali lah. Pangan untuk keluarga. Wis cocok ya. Wis perkumpulan kayaknya ya. Kumpulan wis kena kabeh ya. Saatnya balik. Oke lur.